khensile bongiwa mwanati maluleke na tlhoko makata mahungu ya misava ta mahungu sweswi nga khale hi awara ya n'we hi ndlela le a yeneni ya ka khale ka premier wa xifunakulu xa Gauteng Tatana Mbhazima Shilowa kahle timhaka leti ta ku kayivela ka vutshamo swi sukela kwihi fika njhani ka xiyimo lexiwani ke ni bula na vona andaka leswi Afrika Wa Vulavula. Bothete mina ni vona ku ta tika shem ni vona swi ta tika hi mhaka ku swa timali swi ta hlupha swinene ku ta va kha ku hluphekiwa swinene hi ku swilo swi ta va kha swi durha and then swilo leswiwa swi ta tikisela ngopfu vanhu lava nga ri ku na mali vanhu lava nga ri ku tirheni vo nga ta tikeliwa swinene hi ta tikeliwa xikongomelo a hi nduma Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika Wa Vulavula. Tatana Shilowa a khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi kota ku bula na hina ka nhlekana wa siku ra namuntlha hi rambana va yingiseri ku ri tanani bula na vona Tatana Shilowa na n'we van'wani mi nga kota ku nghena hi le ka 015-297-1855 hi ndlela yaleyo hi fike njhani la ka xiyimo lexi xa ku va swi tikomba ongeti swa tika ku va vanhu va kuma vutshamo hi ndlela yaleyo a khale ngopfu malembe mambirhi yanharhu loko sungula timhaka leti ta ku va ku phangiwa tindhawu ku fike kun'wana ku va na lava va phangaka ndhawu loko hi vona loko va kha va kombiwa ka television va kha va phanga mi va vona ku vo phanga ri ndhawu loko ringana mukhukhu se ti vutisa kahle ndhawu leyi vanhu va yi lavaka i ndhawu ya mpimo wo tani hi kwihi ndlela yaleyo i van'wana va kha hayikho ka tindhawu to fanele Gauteng swa tika hikuva mi kuma munhu o lava ndhawu yo veka nhloko i swi tiva kahle ku i na diyindlu dikulu a holofani kumbe o lava ndhawu yo veka nhloko i swi tiva kahle ku na diyindlu dikulu enhlanzini sweswo se hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka loyi mani amukela khale ka premier wa xifunakulu xa Gauteng Tatana Mbhazima Shilowa Tatana Shilowa nhleka enhlekani Khalanga minjani pfukile minjhani hayi pfukile a khensa swinene mani timhaka leti ta ku va vanhu va lava ndhawu yo tshama a hi khale ngopfu va ku vulavuriwa hi timhaka ta le Inland Day loko ni nga hoxisi sweswiwani hi hala kun'wana nako yi nga suka vanhu va akaku apatwini hi ku lava ndhawu ku endleka yini xiphiqo xikulu xi le kwihi laha xiphiqo xikulu hileswaku nkarhi luwa wa xihlawuhlawu vo tala a hi nga pfumeleriwi ku va hi ri na ndhawu yo tshama ka yona le madorobeni se loro mi ta kuma leswaku a ku va vangani va nga ri vangani va nga na tiyindlu hikuva va ri na title deed va ri na leswi swi vitaniwa section 10A lavo tala a wo ya ntsena hi contract ku tlhe u vuya se mi kuma leswaku vo tala va tshama a swidakanini va tshama mukhukhwini loko se ku ya nghena nkarhi wa 1994 ku va na mpfumelelo wo karhi wa leswaku hi nga tshama mi kuma leswaku ku pfuleka tindhawu to tala va Winnie Mandela va Joe Slovo va Ramaphosa Chris Hani kun'wana na kun'wana vanhu mi kuma leswaku ri no van'wani vo ti akela kona va tshamanyana swa nkarhinyana hi ku famba ka nkarhi government hambi le Gauteng hambi Western Cape va ku ri no a endleni ku ri laha vanhu va nga tshama kona hi lunghisisa van'wani va susiwa kantsongo hi pfulanyana hi endlela yini leswaku ku va xitandiyana xikulukumbanyana ku kota ku va na mati ku kota ku va na yindlu ku nga ri ntsena leswa swa xizengane mi kuma ku ri no na loko yi tlele na milenge nkarhi wun'wani yi humela hala handle leswi karhataka ngopfu a hi leswaku tindhawu a ti kona hileswaku hi mhaka it is not planned development se mi ta kuma leswaku mfumo wu hleketa ku ri no a ni ku ha famba hi nkarhi wa khale ku vanhu va tiva va tshama Soweto va tshama Middleland kasi vanhu bona va ri no a ku ri swa apartheid ku hi tshama Middleland hi kha hi tirha Sandton a ku kumiwi ndhawu a Sandton ku endlela ku loko ni tshama Sandton ku fana na valungu ku nga khandziyi ko tala ngopfu loko va ya ntirhweni na mina ni nga khandziyi ngopfu mi kuma ku mali ya mina yo tala yi helela xitimeleni yi helela taxini na mina va ni kwala kusuhani se mi kuma leswaku loko vo vonanyana xindhawani va nghena kona va lava hi lava va lavaka ndhawu yo tshama kasi ku na leswi swi vuriwaka
shack farming leswi vulaka leswaku Pat na Shilowa na Ngavula na mani hi twa leswaku ri no hala Polokwane ku na ndhawu yin'wana ingaku government yi lava ku ya veka vanhu kona se n'wina loko mo ya mi ya tshama layani mi va mi rhangelile mahlweni mi nga yimeli leswa swa list se loko ho fika hi tiveka hi ku loko va hi susa va fanele va hi kumela ndhawu va ta tlhela va hi vutisa kwala se mi kuma leswaku mina vanhu va mina va 5 kumbe 6 ni ya ku ni ya va hoxa ndhawu yi hoxa wena va 699 that's why i ta kuma ku ri ku na vanhu va tshamaka mukhukhwini ku nga ri mukhukhu lowu nga ndhawu ka yindlu ya un'wana munhu wu ri mukhukhu ya leyi i vulaka yona yi nge hi vone na tolo hala rabiriti va karhi va tiveka i kuma ku mbara munhu wa kona i hakela rent ya 1000 hi leswi i hakela mina mina ni na yona ndhawu mara then fike ni taxa laya loko ku ta vanhu ni ku no i khale na 5 years ni ri kwalawani so hi xin'wana xa vumbirhi xa vunharhu hileswaku vhele process ya mfumo yo languta ndhawu yo tshama ku kambisisiwa ku nghenisiwa mati ku va na swihambukelo yi tala ku teka kwala ka between 4 to 7 years se vanhu mi kuma leswaku va hela mbilu ni nga ha vuli hi leswi swa hina hi ngo ndhawu ya vabava leyi musi ni nge byeli hi munhu ho ya ti tshamela loko swi kha swi hlwela hi ndlela yeleyo swi vanga hi yini swi vanga hi ku na ti-process to karhi ti fanele ti landzeleriwa kumbe ko va na van'wani va nga endleki ntirho wa vona hi ku loko ni kha ni yingisela swin'wana swa swivulavula leswi nge le ku vulavuriweni ngopfungopfu loko vulavula hi timhaka ta Rugby Ridge i timhaka ta ku ndhawu liya va nga le ku ringeteni ku phanga yona i ndhawu leyi ku nga fika ku ringetiwa ku lava ku vulavurisiwa na loyi a nga na vun'winyi bya ndhawu liya malembe ndzhaku va 2014 swi tlhela swi tshikiwa se sweswiwani hiko swi lava ku ta tlhela swi kungela futhi ku nga va xiphiqo ku ri yini tatana Shilowa ku na swiphiqo swimbirhi xiphiqo xikulukumba hileswaku mi ta kuma leswaku ri loko hi ri mfumo hi ta ka n'wina hi ku ri no Pat mina ndhawu leyiwani a hi lava ndhawu leyiwani hi lava ku veka vanhu va nga ringani mi ku no a ku na problem ndhawu leyiwani mina a ni lave ku ri no ni nga aka ti-flat ni ta nghenisa vanhu mi ku no hina hi lava hinkwayo hi ta endla development yi va mixed ku va na ti-flat ku va na yini hi twanana swa mali mi kuma ku mara loko mi famba mi teka vo 2-3 years hi mhaka ku fanele ku ta va njiniyela va ta kambisisa ku vuya van'wanyani na mendzeni ku hayi swi nga ku a ni yi lavi musi ndhawu leyi ni ta vona pulani hi nexe kumbe mi kuma leswaku hi nkarhi wolowo na mali hi ku ka government yin'wana ya dyiwa yin'wana mi kuma ku a swi planiwanga kahle a hi langute ku ri ku na project yin'wana ya 20 million yi teka va 25 million se kasi 5 million leyin'wana hi leyi a yi fanele yi sungula swin'wana laha Rugby Ridge se mi kuma ku swi salela ndzhaku so i problem yo sungula yaleyo ku ri government ya nonoka swa xibodza xa vumbirhi i ku ri swa endleka na ku mi kuma ku ri ku hela nkarhi ka jekajekisiwa hi mhaka ya price that's why mi kuma ku mhaka leyi ya section 25 yi vulavuriwaka vanhu vo tala hi tala ku yi languta hi timhaka ta le makaya ku ri no i nga ni byeli hi mhaka ya expropriation without land i hlekete ku ya teka ndhawu ya ka rigigisi i ku ri no ni ta miyela mi fane mi ya yi kuma swi nga endleki sweswo kambe loko vo languta timhaka to fana na le Joni ti kona tindhawu leti yi fanele ku yiva ndhawu ya development mi kuma ku ri murhi wa kona loko hi ku no hi xaviseli a nga lavi leswaku a hi xavisela ku ri hileswaku wu ri mfumo hi lava leswaku yi va laha hi swin'wana swa leswi mi kumaka leswaku swi pfa swi ya khoto ku setliwa price swin'wana leswi swi va nge loko hi fika ka ndhawu yo fana yaleyo ku nga twananiwi kumbexani swi ngo lava ku ri no hi ku hayi
hi to teka mi ta vona n'wina ku ri na Shilowa se mi ta hambi ya tshama kwihi. Kuve loko ni kha ni languta ni le ku languteni ka tindhawu to tala leti ko fana na kwala Polokwane nako swa tikanyana ku va ku hetelela ku va va ku na switandi hi leswiya vanhu va nga ya va ya lava ko tshama na madorobadoroba ya lama yan'wani ya nga kona van'wani va ze va lava vanhu lava va nga ti-private developers va fika va ndla ivi va xavisela vanhu kambe xivutiso i ku swo tika ka mfumo ku endla switandi Tatana Shilowa ku va ku ndliwa ti-process teto ku swi tiveka ku sweswi Soweto yi nga akisiwa swoho va Xawela yi nga akisiwa swoho va Dobsonville yi nga akisiwa swoho swi tiveka ku nan'waka swi humini switandi hi hala ku ya Amulamulankuzi sweswo No, a swi karhati sweswo ku karhata swilo swimbirhi. Xo sungula mi ta kuma ku n'wina hi mhaka i kulele a Alexander hambi ku ri na ndhawu Thembisa a wu lavi ku ya tshama Thembisa no hi lava ndhawu hi nyike ndhawu laha Marlborough hi nyike ndhawu laha Frankenfeld hi nyike ndhawu hala Ndibela se mi ta kuma ku ri ku hava ndhawu laya Frankenfeld ndhawu yi le Thembisa mara hi ku wena u lava ku hi ya le Thembisa hi ta tshama hi ri hava ndhawu ku ri na vanhu va tshamaka a sweka swo fana na sweswo so ma kona malokixi mantshwa ma humaka all the time loko mo ya kwala Soweto mara ti khona ku na va Tshepisong Tshepisong yi suka hala Protestanland hala site ya Dobsonville mi ta famba mi ya fika a Leratong i ndhawu yintshwa i lokixi rini ma vona loko mi ya hala vo Bramfisherville Dobsonville a yi helela laha police station sweswi i famba na n'wina mi ze nga ku mi ya fika le a Roodepoort a Main Reef Road loko mi languta kun'wana hala vo Midlands nakona swi kona mara hi mhaka tindhawu letiya one ti le lokixini so loko huma ndhawu hala va Midlands hi ku no a ku ngheni munhu un'wana na un'wana lava laha Midlands va ri no mi lava ku ri vana va hina vona va ya tshama kwini loko mi tisa vanhu vo huma a Alexander nze ni hlangana na swona sweswi loko hi faka mhaka ya Bramfisherville hi ku a hi susa van'wani Diepsloot van'wani va susa Alexander hi teka van'wani Midlands van'wani Dobsonville ku ze ku pfukanyana hoyi va ku no a va thelele kaya ni ku hayi swi nge endleki sweswo mara swi vanga na hi sweswo xin'wana lexi hlwerisaka government hi lomu ko mi kuma ku ri ndhawu ya kona hi yi kume mavona kona ni Polokwane mi nga yi kumangi le a Tshixo mi yi kumenyana kwala sweswi kumbexani ku nga xibedhlele lexi xi nga kwalano va ku ha xibedhlele xi ta suka ku ta akiwa tiyindlu loko mi sungula ku aka tiyindlu loko a ha fika mhaka yo sungula ya survey mi tiva ku ri no ku na chela ri tshamaku laha and chela leri ku hava ndhawu yin'wana yi nga kona is an endangered bullfrog se mi nga teki ndhawu leyiwani hikuva no yi na swimbyarimbyari hi fanele hi teka machela lama ma ri kwalaho mi kuva ku ta hela va 3-4 years ha ha tenga mhaka ya chela 015297185 ya katika vanitani bula na Tatana Mbhazima Shilowa ya Khalanga Premier xifundzankulu xa Gauteng lava hi nge le ku languteni kahle hi fika njhani ka ku ze ku va na vanhu lava hi va vitanaka a vahlali va mjondolo a ni mjondolo mukhuku a hi mi tweneni mingisero mehe le ka 015297185 ta ri teka riqingho rero hi ya mahlweni na Tatana Shilowa a ndzhaku ka leswi hi sweswo mingisero mugana Lon FM 015297185 hi laha nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula na Khalanga Pat Mathebula ni na Tatana Mbhazima Shilowa a layinini kambe ke ni nga si tlhelela ka vona yima ni twa loyi mingiseri ku i ri yini nhlekani minjhani vona ma ti ku khapa swa ti birthday ayino hi ta binavelela wa mdamni ku hesa a hi ngheneni makeni nkarhi papa a makeni Khalanga le ya makeni yaleyo mi vulavulaka ka Shilowa mhaka yaleyo va yi vulavulaka hi vena malembe yo hlaya from 98 loko vulavula hi laha Rava Rich lama yi vuya laha loko allocate vanhu va ma yi vuya Khalanga
mhaka ya ku no vanhu vo karhi a va lavi ku ya ndhawini yo karhi lama yi vuya n'wun'wana loyi list yi nga ni tsema laya hi 98 ni promisiwa mhaka ya laha Klipfontein na la ndhawu yi tsanga liya kwala ku ya robotini kusuka lama yi vuya ku ya robotini rhaba rixa leyo i khale va kha va ku yi xavisiwile va rhava rixa leti ndhawu leyi tekeli vana va yona hi 2012 yi vuyi laviwa ndhawu yaleyo futhi yi la ku vanhu va lava ku ta yi hajeka va ku nix yi nge endli va ku ku na leswi makhuta laha hansi ka roboto hala tiplotini va ku na makhuta vanhu va ta chavisa makhuta laya va dyondziwa vanhu va suka laya yona leyi tlhela yi vuya kwalano a hi swona mhaka ya ku vanhu va ANC Khalanga loko mo va nyika switandi swo ringana 100 ivi ni teka vanhu vo ringana 30 ni ku no ku na switandi swa 100 ivi va ya le vanhu va ANC ni nga hlamala va ku vanhu lava 30 va xote switandi laha ka 100 leyi nga laya hi leswi endliwaka laha ni lwe ngopfu na misa n'wanyani a hi khoma swimithini a ni ri ka un'wana wa tikomiti ta civic vanhu ta civic Khalanga sinde kwatha event ta fika la ka 2015 timhaka ta civic 99 vanhu lava kha va nkakasa kha vanhu a va lavi ku kanetiwa vanhu lavaya isa kumbe itshika yaleyo Tatana Shilowa va nga yi kuswona nemetweli pa ni khensele swinene Tatana Shilowa mi nga si angula yi mani twanani lava wani inhlekani mi njhani buto mi tshunelani ka xo vulavulela mi twalela kule nyana a ni pfukeli njhani maka timhaka ta radio beka ta hlupha man yes timhaka ta ndhawu leyi nga na yi phangu ngopfu lava vo xava tiyindlu ni ta kuma ku ndhawu yi ri kona ndo miphomise ku ndhawu yo karhi ku ta va CRDP mara ku famba ka karhi loko wa fika va khomi masaka ma mali swi suka swi tshunyeka swilo se ni hlamala ku laha hi tshembisi kona ku laha ku ta tshama lava pfumala mali a swa ha koteki na mitwa buto mina na mina no ni khensele swinene Tatana Shilowa swi ni fikisa ka mhaka leyi ya ku n'wina ma ha ri ka xiyimo xona kambe ku na timhaka letiya ta ku vanhu va tshembisiwa tiyindlu va byeriwa ku mina tiyindlu mi ta kuma tiyindlu ivi swi swa muxaka lowu a swi hoxi xandla ka xiyimo lexi hi nga ka xona xa ku ku nga heteleli ku tumbuluxiwa switandi ematshan'wini kambe vanhu va ha rindzele ku ya akeriwa tiyindlu ku ve na vo vanhu lava hi voxe a va ta swi kota ku ti akela loko a va lo kuma switandi swa hoxa xandla kun'wanyani kambe a swi hoxi xandla hinkwako swa xandla aka ku va kona vanhu mi ta twa nkarhi na nkarhi va ku no i khale mi ri ka waiting list van'wani va ku mpfhuka ni tsarisa hi 1996 a ni se kuma yindlu kambe mu kuma leswaku munhu yaloye xi kona xitandi a nga xi kuma kambe loko se a xi kumile mi kuma leswaku mi nghenisa un'wani hambi i n'wana hambi i muhlapfa mina ni ya kun'wanyana mara swa nghenisa xandla sweswo swi kona leswiya swa ku hi ku no list hi leyi a mi nyika xikombiso hi le Alexander yes mi kuma ku ri Alexander hi na list ha swi tiva ku ri no ku na 2000 ya vanhu va nga ka waiting list no hi ta lunghisa mhaka liya ya laha a Tsutsumani village ta kun'wana na kun'wana leswaku vanhu va kota ku va ya nghena kona mi kuma ku ri loko se mi ri karhi mi famba sweswo ku na vanhu laha Xiswete va nge ri no mara na hina i khale hi ri kwala mi kuma leswaku i khale va ri laya but they don't qualify but na vona loko ku voniwe ndhawu leswaku ku yiwa kona va famba va ya tshama kona se lexi mfumo wu ringeta ku xi endla ngopfungopfu a Gauteng hi leswi va swi vitanaku rapid land release hi laha va nga ha yimeleki ku ri ku voniwa ndhawu ku sungula ku ya soriwa va sungula hansi va ku no ku na ndhawu hi nga yi vona laha ya Khalanga va teka Khalanga mbirhi ku no ku na vanhu va ri 400 lava va nga ta ya va ya nghena laya mi ta nghena layani hi ta nghenisa mati na swihambukelo se mi ri kona
swa pfuna sweswo kambe leswi endlaku swi mi kuma ku ri swa onha i ku hi mhaka ndhawu leyi va nga yi vona a hi nge yi kwalaya Rabi Ridge loko va fika na vanhu laha Rabi Ridge kumbexani van'wani va va teke hala Thembisa mi twa van'wani va ku no mi nga mi ya teka vanhu hala Thembisa ku ri ku hina hi la Fontaine so i vanhu la Fontaine ena ndhawini liya mi kuma leswaku swi mi tlhelela ndzhaku futhi leswi swi hetelelaka swi hi fikisana kwalaya ka ko fana na sweswi kwalaya a Rabi Ridge veri a ku fanele ku yi vanhu lava va nga le a Ivory Park hala lava va nga tshama le hansi ka ti-power line letiya vengeti va le ka nghozi swinene hi swona ni vulaka swona se mi kuma ku ri mara lava va nga ya layani va swi tiva ku va ta susiwa mara va tibyele ku ri loko va ni susa laha va ta ni byela ku va ni yisa kwini ma swi vona hi lero se ni nghenelele ni ya khiwini amahlweni ma swi vona na mate manje vanhu lava va nga leyi na hambi ku ri ku va ta nghena layani swi vula ku hina se hi kumeriwe ndhawu hi ya vekiwa kona ma swi vona nkarhi walowo hi swin'wana swa leswi vanhu mi kuma ku leswaku va endla swona sweswoleswo so ku va ku tlharihela matiko swin'wana swi endliwa hi ti-councillors councillara wa ward i swi twile ku ri heyi veri ku na ndhawu halayani ku ta ku tendliwa swa so ematshan'wini yo a ku ri no ku ta fambiwa hi list o byela vanhu ku ri n'wina loko ku ri ku mi lava yindlu moya ku halayani kumbe hi khale ni va byela ku vanhu va mi va lava list kambe a swi humeleli so nandu hi ta wu tenga ku humelerile hi ta yisa xikhensa nandu a hi sunguleni hansi ku sungula ni komeleni tani Tatana Shilowa hi le kusuhi na ku fika emakumu ni lava ku hi ta languta na timhaka leti taku ko fana le Gauteng hi rila njhani hi ndhawu yo tshama ku ve ku na miako yo tala leyi ku hetelela ku vulavuriwa hi timhaka ta ku yi tlhakisiwini yi tekiwini a swi tiveki no ya mani hi ndlela yaleya kambe yi mani sungula ni hundza hi laha yi va ni nga si fika makumu na Tatana Mbhazima Shilowa Khalanga Premier wa Gauteng ni sungula ni teka miyingiseri loyi wa ni twa ku ye angulako ni hlekani papa njhani pfukeli njhani va tome epfukeni a cancer na ni le ka swona kwala laha kodwa a ku ri ku develop molo leswaku nga kahle langutani kahle riqingho ra n'wina boto wa n'we mina ri languteni kahle network yan'we yi kahle ngopfu mi le Thembisa sweswi n'we le Thembisa sweswi ya ya se mi twala kahle a ku ri looking la tlhelo ka molo lowu nga kahle a ku na xikwata khape xi nga le nge duduza a ku ri bindzu na xo va xi tshama ku xi puxa xi va kahle so loko se va kha va endla swilo swo lunghisa vo tala ku va ka un'wana vo humala vo Jimiseni vo Alexander ku hetelela loko ndhawu se yi herile xikwata khambe ya xa ha kharisiwa yi tshamisiwa and the government sweswiwa i ri yena nga ha ri na ni mi tweli boto wa mina riqingho ra n'we ro ka ri nga ri kahle Tatana Shilowa ni salele timinete ta mune la xiphiqo lexa mi kha mi xi kombisa xi tikomba impela xi ri koho lexaku timhaka ta ku loko munhu a ri hala Johannesburg South va nga n'wi amukeli ngopfu loko a ya Johannesburg North se ni lava ku tiva ka n'we hi ku yi humiwa njhani la hi ku loko swi hi ri hala makaya swa olova ku loko ho lava ndhawu ni ri a holofani ni ta ya a switandi manyunyu loko ni ri ka Bungeni ni ta ya sweswo kambe loko i ri a Gauteng a swa ha hambaniseki ku olova ku hala hele ku rhuleni hala hele kwihi hala hele City of Johannesburg sweswo se swi endla ku va na ku tshukisela na mahlo ku endleka yini laha Tatana Shilowa ya ku ri sweswo swi endliwa hi mhaka ya ku ri housing ngopfungopfu ku lava ndhawu na ku nyika mati na swa nkululo i mhaka ya local government se lero loko ku ri ndhawu leyi yi nga languta hi ekurhuleni yi langute vanhu va vona ku ri hina vanhu va 10,000 ka waiting list ya hina so va va lunghiselele vona va lava kasi mi kuma ku ri va kona van'wani va nga kwalaya a Rabi Ridge hi le kusuhani na le Thembisa and Thembisa i ya ekurhuleni kambe ndhawu liyani va ku i ya vanhu va hala Johannesburg hikuva ku na ndzile kani laha hikuva mali liya yi nga ta tirhisiwa kaya wa le Johannesburg ma swi vona kasi haleni
a ku na problem ni tshama kwala holofane loko ni suka la n'wina ma ha vula xitandi manyunyu na ya ka mama yena laha ka hosi golobetlani ku he ni lava ndhawu la a nge ni byeli ku ri he mara leyi na vo Shilowa musi le kwa holofane ni byela ku ri no na me ni kwala kusuhani as long as ku ri no ni ta luva ku na problem ya ku hi ku hava a hi tseleni hi minete leyi nga sala ku ta helela ku swi hele loko ku ndleka yini la hi ku vo fana na va Ncuka hi Thobi va le ku chayiweni va kha va kombisa timhaka ta onge tikumbixane na leswi mi swi vitanaku political will a yi kona ku ololoxa timhaka ta misava ya Afrika-Dzonga. Political will a yi kona yona la ku ka yi nga ri kona hi laha ku ri loko ku ri ku ha tshama hi ku ka n'wanuna na n'wansati a ri karhi a tirha hi ta ku nyika yindlu a yi hela loko hi ku no hi ta ku nyika ndhawu i ti akela hi nghenisa mati na swa swihambukelo i hakela hi tata hi famba hi ya mahlweni xa vumbirhi hi fane hi ku ri no mfumo a wu langutisi ndhawu ngopfungopfu ekusuhi na laha vanhu va tirhaka kona va ku no vanhu va ta nghena la loko ku ri na problem ya ku un'wana a ku ri no hi nga twanani hi swa tihakelo a ku vi mfumo wu ya ku khoto ku no ha yi lava ndhawu leyi ha swi lava ku hakela mara a hi twanani na miyisa loyi kumbe va ku no ha swi lava ku hakela mara eka ndhawu leyi miyisa loyiwani i khale a nga kona la ma vona sweswi n'wi vulaka swona hambi i flat yi ri Hillbrow mi kuma ku a ya ha ri na munhu wa ku i le Israel kumbe i le London ndhawu yo fana le mfumo wo fanele ku ri no ha yi teka yi va ndhawu ya hina hi kota ku ri hi tshamisa vanhu kambe ku nga nghenisiwi maxaka ni vanghana va vona ku nghenisiwa vanhu lava va nga na vusweti. Tatana Shilowa hi mi khensile swinene ku va mi tinyike nkarhi wa ku tshama na hina a hi fane hi sungule ra ha vona kambe vinyi va nkarhi va vuye va wu teka se hayi hi khensile swintsongo mi nga hi phemela swona. Hayi i premier ya mina na mina a khetsa so inkomu Tatana Mbhazima Shilowa lava a hi bula na vona eka hi languteka timhaka leti ta ha lava ku bula na Tatana Mahile loko mihlengeletano leyi nga kona mutla yo hetelela yi byela swin'wana hi nga bula na vumundzuku mhaka leyi swantsa hi vebu hambi ho bula hi yona masiku hinkwawo yi ze yi fika la yi helaka City of Johannesburg na vo va fanele va hi byela kahle ku endleka yini. Nxikani Budpet leswi endlaku ku vanhu va vutla tindhawu va teka tindhawu swi nga ri nawini heyi loko wo tsarisa like mina ni tsarise RDP 96 na 97 na 98 vanhu lava nga va tsarisa hi 2000 va tikumeni tiyindlu Alexander u nge twisisi ku swi ndlise ku yini hi ku na tifomo na sweswi ni na tona so leswi nga ku na corruption yo tala vanhu va karhala ku hakela rent na mina na sweswi na hakela rent a mi ri na ni khoma